Muraho abakunzi ba cano Mutabazi Eye Official, turabasuhuza mwese aho muherereye ku mpande zose z'isi, tubifuriza buri gihe umugisha w'Imana mu byo murimo byose, aho muri hose, ibyo mukora byose, Imana irusheho kubaheza umugisha mwinshi no kubaheza umusaruro mu byo murimo byose. Akaba ari cano yanyu igarutse aha ngaha kandi mukunda, kandi natwe turabakunda cyane, kugira ngo tuganire ibintu bishobora kudufasha, ibintu twungurana ibitekerezo, tubwirane ibintu bitwubaka, tubwirane ibintu bitugirira akamaro, cyangwa se tugire ibintu, amagambo ashobora kutwubaka no kudufasha mu buzima bwa buri gihe. Rero mbere yo gutangiza buri gihe turabanza dusenga Imana, nitumara turaririmba, hanyuma turaza gukomezaho ibindi kuko Imana izoba yabiduhaye. Imana yacu ibahe umugisha. Ndaririmba indirimbo yo mu gushimisha, mu gitabo cyo gushimisha, indirimbo 108. Iravuga nje ndi umukristo. Nje ndi umukristo, nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kugupfa. Nje ndi umukristo, mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Nje ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kuja mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kuja mukunda. Nje ndi umukristo, ubwo n'ubuntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Nje ndi umukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Nje ndi umukristo, umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Nje ndi umukristo, ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanje. Iby'ino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nje ndi umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Ntazaribayo, ntanimiruwo, abaho bose baguwe neza. Ntazaribayo, ntanimiruho, abaho bose baguwe neza. Nje ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanje, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Nje ndi umukristo, uko ndi kose, maze ntindumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavuga, nzagira ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo
bitavugwa byagiriwe ngiye mu ijuru. Ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanje, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Ndi umukristo, uko ndi kose, maze nindumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzagira ihirwe ngiye mu ijuru, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzagira ihirwe ngiye mu ijuru. Haleluya, 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 haleluya. Imana yacu ihabwa ikuzo n'icyubahiro. Reka dusome dufungure Bibiliya zacu, Bibiliya yera, dusome muri Yeremiya igice cya mbere no ku murongo wa 4. Haravuga ngo muri Yeremiya igice cya mbere no ku murongo wa 4 haravuga ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bwana asifiwe. Iri jambo turaza kurigarukaho nyuma. Reka bavandimwe, reka muri aka kanya tuvuge ku numvishije mpatwa kuzogira ngo mbabwire testimony yanje, cyangwa se ubuhamya bwanje. Jewe nitwa Pasteur Mutabazi Patrick, tuye muri Canada nk'uko nabibabwiye. Nyavutse mu muryango w'abakristo, mvuka nkorera mu muryango w'abakristo, ariko nkura ndi umuvuguvugu niko novuga, udafatika, utari umukristo ufatika neza. Nuko biragenda gutyo biragenda, tugeze mu 1994 twari tumaze kuja mu Rwanda. Nari ahantu hamwe muri prefecture, aho narindi bavandimwe, Imana yacu izivuga, kandi habaho abahanuzi babaho, habaho abahanuzi mu by'ukuri, habaho abahanuzi. Icyo gihe haza abana 2 b'abakobwa, baraza, ntibari banzi, nanje sinari mbase. 97 baraza, bageze ahantu baravuga ngo barashaka kuza iwanje. Hanyuma ndamubwira abantu nti baze. Baraza bagera aho narindi, cyangwa se ku kazi aho narindi, nuko babajana mu rugo. Mu kanya naje ngenda mu rugo. Nshitse abo bakobwa barahaguruka, baratangira barasenga. Bashitse aho ngaho gusa baguma mu nzu, basanzemo madamu, basangamo n'undi muntu. Hari abantu 2 n'ubarari, hari madamu n'undi muntu. Hanyuma n'uwo muntu aracyahari. Umuntu azavuga ibintu bifatika, ibintu byabaye n'ibintu abantu bazi. Apana bya bindi kwa kundi bazavuga abafurero bazaga bavuga ngo uko badeta, uko bavuze ngo maze ati sindi wabivuze uko badeta. Oya, tuvuga ibintu biri palpable, ibintu bifatika, ibintu bizukuri. Hanyuma umaze kubasangaho baricara, barabaha abashitsi n'abashitsi. Mukanya naje ndaje ngongera aho ngaho mu rugo, turicara, barahaguruka, bararirimba pe. Bamwe baravuga ati rero ikituzanye hano, ati tuzanywe n'ijambo Imana yakudutumiho.
twaricaye Imana yatubwira ngo tugende tuzagera iwawe tukubwire ngo aya magambo bambwira ijambo rimwe, barambwira ngo tugende tukubwire ko uzaba pasiteri. Haleluya, haleluya. Tugende tukubwire ko uzaba pasiteri. Bambwira n'irindi jambo ndashobora kuvuga. Baravuga ngo ayo majambo abiri turayakubwiye, ariko ikimenye uzaba pasiteri. Nuko barasenze bararangije turicyakanya ngo bari barataha. Ariko nsigaye nguma gusetsa abantu twari kumwe, ndababwira ati ariko abantu tumva na rimwe ninyweraga inzoga, nanywaga inzoga rwose. N'umuntu yigenya umukristo bene uku nyine, umukristo bene uyu nguyu wa leja umukristo mbese udafatika. Hari abakristo n'abakristo badafatika, kuko no muri iki gihe bariho bitirirwa ikanisa, bakitirirwa itorero, bakaja mu ikanisa, bakaja mu gasenga ntasibe ku cyumweru, ariko nanone mu mutima atari umukristo wamaramaje. Nanjye icyo gihe niko nari meze, nifitaraga Guinness, ngafata Mitsingi, ngafata Primo, ariko nikundaga Guinness, nakundaga Guinness cyane. Nukuga ngo amare ngumaga guseka nta kintu na kimwe narinzi na kimwe. Hari ikintu umuntu uza gutekereza ukavuga ngo nzakora iki, nzaba iki ngiki, nzakora iki ngiki mu buzima, ariko ntacyo na kimwe natekerezaga ku pasiteri. Bavandimwe, Imana tugira Imana izivuga. Turaje turatuye nguma kubasetsa agata abantu aho ndi bayomvye, kuko none umuntu twari kumwe aravuga ati ibyo ngibyo ni ukubiheza Imana, ariko Imana ibyo yavuze bizabiba. Imana ibyo yavuze bizabiba. Tuzarebe. Nuko turatuye hari 97 turi mu Rwanda. Nuko ngo hamare iminsi myinshi turagiye, n'ubu abantu bagenda bashaka process, turagenda muri Kenya. Ngeze muri Kenya muri 2013 cyangwa se 2013. Nuko ngo amare mbona abantu batangiye kuza, abayobozi b'itorero ati twakubonye, turashaka kugusengera uzaba pasiteri. Ndavuga atoyaye rwose. N'abayobozi baje kubimbwira baracahari, nabo barahari, nabo bazumva buno butumwa, buno testimony cyangwa se buno buhamya. Nabo baraza bakaza bakambwira mu rugo, turagusengera ku murimo w'Imana, twarakubonye, tubona ufite, ugomba kuba pasiteri, ugomba kuba umushumba. Ati ntabyo nshaka nyabuna, ntabyo nshaka. Kubera ko Imana iba yaravuze, icyo Imana yavuze ntikiza gisubira inyuma. Icyo Imana yavuze niyo wogira gute kiza kiba. Haleluya. Ngagasubirayo kwaca nkamubona kandi araje apize hodi, bitese amakuru. Naje kukubwira kuri nta kindi kinzanye, naje kukubwira ngo wemere tugusengere uzabe umushumba. Korera Imana, niko nabibonye, twabikubonyemo.
haleluya. Imana yacu icyo yavuze bavandimwe kigomba kuba niyo byoba gute. Imana icyo yavuze kiza gitinda ariko kikaba. Haleluya. Ubuhanuzi Imana yakubwiye, imba wicaye ku buhanuzi uzi utegereza bigomba kuba. Ntabwo ari umwana w'umuntu wabeshe, ntabwo ari umwana w'umuntu wibeshe, ntizibesha kandi ntizihindura ibyo yavuze. Umwana w'umuntu ashobora guhindura, umwana w'umuntu ashobora guhinduka kuri icyo yakubwiye agahinduka. Umwana w'umuntu ashobora kugira ngo nzaguheza iki ngiki agahinduka, ariko Imana yacu ntizihinduka kandi icyo yavuze zigitimisa kiza gitinda ariko kikaba. Haleluya, haleluya. Noneho Imana ni Imana. Mureke tuzatunamba ku Mana, tumaramaze tumenye ko Imana yacu izivuga, tumenye ko Imana yacu ari Imana izivuga bikaba. Hanyuma rero arambwira aza nka gatatu, inshuro zingahe ngo nduhe ndemera. Ariko no hagatima karaza arimo ati se si bya bindi byavuzwe. Nuko bikubitagaho birabaye, baranse sengerwa ku murimo w'ubushumba cyangwa se w'ubupasitori gutyo. Ntabwo ari ibintu by'impanuka, ntabwo ari ibintu byo gupfa gufatafata, no. Ni ibintu byari byaravuzwe na data. Imana yacu ishobora byose. Haleluya. Cyo kintu kiza kinezeza cyane. Ati Imana kurya warunzi kwa kundi, burya kose warunzi, birya byose nagenderagamo warunzi. Haleluya. Imana yacu ni Imana izayo, ntizireba, ntizitoranya ngo irebe ngo babandi ngo uyu muntu wameze gutya, ngo uyu muntu wameze gutya. Urumva cyo baje nzanywa inzoga, nzagira kutizangira n'ibindi. Ariko baraza barambwira ati twari twarabanje kwanga ngo ntabwo tuzoza abone baba kandi bari abakobwa babiri bavuye mu indi komine. Ati twari twaranze turavuga ngo ntituzoza. Imana yamitubwira ngo muhaguruke mugende, nimutagenda nzabereka. Haleluya, haleluya. Imana yakihimbaza. Baraza barambwira nyari kumwe n'abandi. Iyo nza kuba njenyine, Imana kukwizigira uko yanza kuba njenyine nkabivuga gutyo ntimwobyemera. Ariko Imana izamigira gahunda. Ibintu by'Imana ni gahunda, bigira porogaramu, bigira gahunda. Si ibintu byo kugira gutya, apana. Babifite umurongo. Imana uko yamitekereza ngo ninza kubibwira Mutabazi wenyine ari ntabandi bari kumwe, azanabivuga ntawe uzonamwemera. Ariko iza hari abantu bashobora kubitemwanya, bashobora kubivuga yuko uwo munsi byavuzwe. Haleluya. Ubu ngubu yaba njyana njyenyine nkaza mbivuga mbiya bavuga ngo ntimushobora kubyemera. None se ninde wundi wabibwiye? Ninde yari yarabibwiye? Ninde wari uhari? Ariko hari abantu babiri kandi n'ubu ngubu baracyahaba. Haleluya. Baracyari kumwe ni madamu hamwe n'undi muntu. Bavandimwe, ni ugusengerwa gutyo ku murimo. Ni umurimo mbese wagizwe gute? Watoranijwe. Naratoranijwe n'Imana. Igihe cya mu buto baza bavuga ngo olinga te ozali na impera. Ubishake ntubishake, ubyumve cyangwa se ntubyumve, natoranijwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Imana niyo yantoranije yamivuga ngo uzoba pasiteri. Haleluya. Ntabwo ari ubupasiteri
bwo kugira gutya. From God, from our Father God. Hallelujah. Amen. Ubu ngubu rero abantu bari gukora ngo Mutabazi, ngo ubupasiteri, ngo ibiki. Nzaseka cyane, ngaseka aho nikavuga ati reka noneho nzababwira basi mumenye uko bimeze, mumenye uko bimeze, mumenye uko byavuye kwa boss. Ubyemere ntubyemere, byavuye kuri mwene nyirawe, nyiri murimo, boss of bosses, king of kings, niwe wampaye uwo murimo. Haleluya, haleluya, niwe wampaye uwo murimo. None se abantu niyo mwopinga niyo mwopinga umurimo nyarawuhawe na bose, murumva hari icyo byotwara se? Ntacyo byotwara. Inzaseka mu makomandere bakandika ngo ubupasiteri, ngo wagusengeye, ngo inzanyamaseka gusa. Nawe uhawe na bose, nupinga ukaguma ugapinga, uzowapinga uriya uri hejuru, uriya boss waremye isi n'ijuru, niwe wampaye uwo murimo. Niyo mpamvu naje muri njyewe, noneho naje gasasa kiza gikubitiraho ukabona ko bihabi bijanana. Njyewe nyumva ko ndashobora kuzogira itorero muri gahunda zanje. Nama mvuga nje ko nzofasha imfubyi n'abapfakazi. Urumva? Nama mvuga ko nzafasha imfubyi n'abapfakazi. Ni uryo torero ryanje. Urumva? Ta kanisa ku nshinga kanisa, aba n'abahudumu, aba n'abaki ni byiza, simbikritiste. Ariko njewe nagiye mu inzira yo kuvuga ngo ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi. Uryo niwo muhamagaro wanje, niwo muhamagaro mfite. N'ubu ngo abantu benshi bapinga bakagira kuti ariko barapinga. Imana niyo ifite ibi bintu zose muzamubona ni iby'Imana. Ubutunzi bwose murumva byose ni iby'Imana. Kandi basavuga ngo Imana izi guha ndi mugwa. Imana yabivuze izabinshoboza. Niyo nzashira imbere ko izabinshoboza. N'ubu noneho narabitangije kandi kumwe nayo, ndi kumwe n'Imana ishobora byose, izabimfashamo. Haleluya, izabimfashamo. Niyo mpamvu numva njewe umurimo wanje ni uwo gufasha, mbisubiremo, ni uwo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Rero nushaka uzobyemere, nushaka nawe uzogira gute, wumva ubifite ni byiza, wumva utabifite nta kibazo. Ariko wipinga none ngiye kubabwiraga uzoza upinga ni akazi kiwe. Mwenye anataka kupinga ni kazi yake bwana. Mimi sina mambo kwa rapinga boss, boss wampaye uwo murimo. Urumva? Handi bagamba ngo pastor, ibyo byose muzamubona byabaye harabaye ndi pastor. Ariko Mungu mpagaze neza muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Ibyo rero abantu bavuga bakavuga ngo Mutabazi ngo
bagakomanda ni byinshi cyane, bakinjira n'indani bakinjira, ariko mfite uwampamagaye kandi mbabwiriye ahangaha imbere yanyu n'imbere y'Imana, iyo yampamagaye mbishobojwe n'Imana nzagera kuri objectif, mbishobojwe n'Imana ibimfashijemo nzagera kuri objectif. Haleluya. Imana yacu ni Imana ishobora byose. Imana yacu ni Imana izivuga. Sinza nkunda no kuja mu bintu jewe iby'abahanuzi menga nibwo bwa nkaka ku bwa kabiri bampanurira. Sinza nkunda kuja mu by'abahanuzi cyane, ariko icyo gihe 97 umurimo nsengerwa muri 2013 urumva tekereza imyaka yacu ni myinshi kandi ntabyo nagiraga gute, ntabyo natekerezaga. Rero bavandimwe, nkaba mbabwiye yuko Imana yacu irashobora, Imana yacu ishoboza byose. Aha muri Yeremiya ku murongo wa mbere no igice cya 4 harabaho nagutoranyije ukiri mu nda ya nyoko. Haleluya. Nagutoranyije ukiri mu nda ya nyoko. Kutanga kuzogera gute, kuzoba umuhanuzi ukazohanurira amahanga. Utekereza Imana yatoranyije umuntu akiri mu nda ya nyina, ite Yeremiya. Niho nari mbizo tubaza kurigara kwa nyuma. Rero Imana yamutoranyije akiri mu nda ya nyina. Jewe niyo hakiye imyaka, ariko nyari umugabo, jewe nari umugabo, urumva ntabwo ari nk'icyo gihe. Rero Imana izivuga hagaca ibigihe kirekire, hagaca iminsi n'imyaka, ariko bikaba. Niyo mpamvu imba n'ubu ngubu umuvandimwe nawe imufite ubuhanuzi, imba hari ikintu wicayeho cy'ubuhanuzi, utegereze. Ntabwo izibesha. Imana yacu ntizibesha. Imana yacu izivuga. Imana yacu irakora. Haleluya. Haleluya. Ndibuka rimwe muri Nyungwe, subiye inyuma 98 naratembye muri Nyungwe, nagize impanuka ntazibagirwa. Ndatemba muri Nyungwe, imodoka yamigenda ikazigwinda gutya, ikazamigenda, ariko yavuye mu muhanda w'ikirasimba, ikazigenda ibirinduka irika mu ishanga. Kakwa kundi umuntu ateye ibuye ari hejuru ku musozi, ukibuhiriza rigenda ryitera. Ariko yarasimbye gutivuye mu muhanda. Nama numva bwa buhanuzi ngo tik tak. Namugo Mana we, ndapfuye ibyo wavuze bitabaye. Nama numva ku kanya buraje. Mana, ndapfuye ibyo wavuze bitabaye. Yuko kera bari barampanuriye. Haleluya. Urashobora guca tuvamo twese turi bazima. Twara abantu bageze kuri twara abantu 3, tuvamo twese turi bazima, nta wapfuye. Haleluya. Niyo mpamvu niyo twoca mu bintu bikomeye, niyo twoca ahantu hakomeye, uri ku buhanuzi, ufite ubuhanuzi, uzumenya ko udapfa mpaka bwa buhanuzi buzobanza bugere. Haleluya. Iyo mpanuka twarebye nukureba ukazurangiza gutya uri mu muhanda, ukazurangiza akamodoka kagiye kamakavungura karavungagurika karahombatana. Twatemze n'undi mugabo nawe aracyahari, n'ubwo nawe arahari, niyumva nabazohita yibuka. Imana ituvanayo twese turi bazima. Haleluya. Hariko izanya nyibuka icyo gihe gituma mvuze nuko imodoka yaratemze gutiva mu muhanda, namanibuka ya marize nkakuryo kumuravyo, namanumva ngo Mana we, bya bindi wavuze
uzubesha ndapfuye bya bindi wavuze bitaraba. Haleluya, haleluya. Imana yacu ntizibesha. Niyo mpamvu mba wicaye ku isezerano umenye yuko rizaba. Imba wicaye ku isezerano ufite isezerano uzi umenya ko bizaba tu. Ubuhanuzi nyabuhanuzi, ubu ngubu hariho n'abahanuzi bahanura ibinyoma, turabivuga nabyo ntitushobora kubibesha, turabibona hari abahanura ibinyoma. Ariko ubuhanuzi nyabuhanuzi buri pire ubuhanuzi nyabuhanuzi nta kiza gishoboye, nta kiza habe niho cy'imyaka magana bigomba kuba yuko bizavuzwe n'Imana itazibesha, Imana itari ibigirwamana, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yaremye inyanja n'amasoko n'inzuzi. Iyo yavuze hakuna mtu anaweza pinga Bwana. Haleluya. Muri Biblia zavuga ngo akisema akinena nani anaweza pinga? Ngo hakuna. Ntawe ushobora kugira gute, ntawe ushobora gupinga, ntawe ushobora kubuza ibyo Imana yavuze. Ari ubuhanuzi nyabuhanuzi. Rero nibyo nshatse kubabwira. Niyo mpamvu tutakwiye kuza tureba abantu kujya urekeraho ugira kupinga, ugeraho urekeraho. Soza mupinga rero muri ko murampinga, ariko mupinga nde? Wambaye my boss, King of Kings, my father, waremye isi n'ijuru. Niyo muzamuha mupinga. Niyo mpamvu gupinga kudakwiriye kuba kwinshi, yuko ntubuzi aho bizavuye. Irebere witambukire. Tureke gushiraho gupinga cyane ngo tureme ikintu cyo gupinga tugishiraho ngaho, tukizane twama tukirema nk'ikintu cy'ukuri, tukemeze ko ari ukuri. Oya, nushidikanya ku kintu ariko uzugerageza kugira ngo tuvuge ati I don't know sometime, kubera yuko ntubuzi wa muntu, ntubuza aho uzavuye. Turumvikana? Rero ni mpamvu mbabwira yuko nshatse kuvuga yuko gupinga iyo upinze ikintu cyane cy'Imana, tukazamupinga cyane wamupinga wamuvuga ngo kiriya kintu keretse wabonye nyine evidence, ukabona yuko uravuga ngo biriya bintu ntabwo, uko hari uko Imana umuntu afite ukundi yagiye ahamagarwa. Haleluya. Niyo mpamvu ubu ngubu ariko uko niyumva ntabwo ari ukuvuga ngo no kwirarira nuko ari iki. Nzashima Imana kandi ibyo bikamfasha cyane yuko ni pasiteri watoranijwe. Haleluya. Wavuzweho. Nari mfite ubwo buhanuzi. Haleluya. Bibiliya izi kutubwira ngo inyoni niziguca ku mutwe ariko tuzotinye yuko zitwarikaho. Inyoni yashobora kuguca ku mutwe ariko uzotinye yuko ikwarikaho. Haleluya. Imana yacu ni Imana ishobora byose. Imana yacu ni Imana izikura ahantu. Mu by'ukuri urebye icyo gihe ntabwo nyatekerezaga yuko nshobora gukorera Imana. Never. 1996, 1997 ntabwo nabyiyumvagamo rwose.
cyangwa se mu buzima bwanjye ntabwo nari nzi ko ni umupasiteri, ntabwo nari mbizi rwose, no. Ariko iby'Imana yavuze bigomba kuba, ubikunde cyangwa se ntubikunde, yuko mu bitekerezo yanjye ntabwo nyabitekerezaga, ntabwo nyanakabirota, ntabwo nyagize gute, ariko kuba yuko Imana yabivuze biraba. Imana yacu ihabwa ikuzo n'icyubahiro, Imana yacu ishimwe. Iyabivuze niryo jambo rizana inkomezi, iyabivuze ikantoranya, n'uwo murimo iza mbona kuzogenda neza, kubera yuko niyo yampamagaye, nahamagawe n'Imana. Imana yacu ibaha umugisha, Imana yacu ibafashe aho muri hose, Imana yacu ibagasanire mu byo mukora byose. Reka dusenga Imana, kandi tuzasubira tuganira ikindi kiganiro kindi, ariko sinzi mba ngikora uno munsi nacyo ndaza kukibaganiraho nacyo. Rero kadusenge, mbasuhuza cyane, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza ubuzima bwiza, mbifuriza ubuzima buzira umuze, aho muri mwese, aho muri mutandukanye mwese, n'abari mu bitaro abarwaye bose, Imana ikomeze ibane nabo, ibakize, yuko Imana niyo muganga, niyo dogiteri uruta abadogiteri bose, Imana niyo ikiza. Imana yahabwa ikuzo n'icyubahiro. Nkaba mbasuhuza rero, mbifuriza ijoro ryiza, abandi aho bukeye igitondo cyiza, abandi aho bwije umugoroba mwiza, abandi bari ku tuzi, abandi bari ku mirimo yose, Imana ibafashe umugisha. Ni Pastor Mutabazi Patrick, tuye muri Canada, kandi Imana idufashe aho tuzabonana hose, yuko aho ngaho niho mu rugo, aho muri niho ku itongo, aho muri niho iwacu. Ubwo rero tuzabonana, Imana nibikunda, yuko turabatekereza cyane kandi tugatekereza aho ngaho. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka dusenge.